Sheebah yambale gomesa alabo batunadda. She branded herself like that. Queen Kama. When bamukube akagalo kanasu na ate nawe Sheebah olima. Ya reporter ya fuluma police afande enanga. Andiye yakuba Sheebah engalo. Iba nebyagwerawa. Afande report eyo ngate fuluma. Nali manye eyo report police ejja kugifulumya mangu. Who small finger. Anti umanya aba police abamutemutegera luzungu muli bachole. I was asking afande that who small finger this musician Sheebah nani? Which nani did Sheebah Queen Kama? Nera na manyira ge mwetuma Sheebah ge gabalete doves gotwa oli Queen Kama katike bakame kati wewa kama lwacho oyomba. So Sheebah, we shall continue supporting your music. No buwe mubu obuli mukwafe tulaba twin one tulaba ekimansulo. Sheebah ye muyimbi atuwa 2 in 1. Mukifo kyogenda ku mabite nateto sasula ebimansulo sasula Sheebah. O akuba omuziki bwa kunamira zonna sete zange nezigwayo. Sisubwa na Sheebah sisubwa concert yo. Ntula maso entebe zo maso Sheebah baziseera mu concert. Nentula nentunula amaso negamyuka nenkuba obufaananyi nemala nenzire wange nyanga ne junior ngo omyosa amaso mvako teri afuluma concert ya Sheebah nga musajja nga tamyose maso ntaga junior ngo omyosa amaso na Sheebah jenva era bategera butegezi ate Sheebah yononya abana ba university teri mu single schools abana bonna be basingo goba bifaananyi bya Queen Kama Sheebah